Riċerka intensiva li saret mill-Università ta' Malta fl-aħħar snin bidlet l-istorja ta' pajjiżna kif konna nafuha qabel ta' taħt fuq. Dan għaliex ir-riċerka li saret ma taqafx biss mal-ewwel bdiewa li ġew Malta daqs 7500 sena ilu iżda tmur ferm iktar lura milli qatt sibna. Fil-fatt riċerka li saret minn tim ta' professjonisti taħt direzzjoni tal-professuri Eleonor Xerri u Nicolas Vella mill-Università ta' Malta ippruvat li kienu propju kaċċaturi ġabbara l-ewwel li rifsu fuq l-artijiet Maltin u mhux il-bdiewa. L-istorja issa tmur lura 1000 sena oħra b'dawn il-kaċċaturi ġabbara kapaċi ġew f'pajjiżna madwar 8500 sena ilhom. We had no idea before these discoveries in Malta that these lost European hunter-gatherers were capable of doing things like this. So it brings Malta into this much larger discussion about this later period of human prehistory in the Mediterranean and Europe, and also an ecosystem story. What were these people doing? Which other islands did they go to? Which coastlines did they connect? And what was their impact on fragile Mediterranean ecosystems? Dawn il-persuni possibilment kienu ħut mill-aħħar nies li jgħixu qabel żmien is-silġ u biex ġew f'pajjiżna ma kienx ħaġa faċli meta tikkunsidra kemm l-iżvilupp tal-bniedem kien għadu lura. Fil-fatt dawn kellhom jagħmlu mill-inqas 100 kilometru biex qasmu minn Sqallija lejn il-Gżejjer Maltin fuq kenura magħmula minn zokk oxxon ta' siġra li naqxu huma stess biex setgħu ibaħħru bil-mod il-mod b'madwar 3 jew 4 kilometri fis-siegħa. Sitwazzjoni qed tkun meqjusa bħala waħda kważi impossibbli meta tqis il-kurrenti u d-direzzjonijiet tar-riħ li jżommuk milli taqsam Madrid u jekk se taqdef fidlam wieħed jirrikjedi għarfien tajjeb tal-istile sabiex tkun kapaċi tinnavika permezz tal-użu ta' marki fil-pajsaġġ. Dan hekk kif mill-livell tal-ilma Malta u Sqallija ma jarawx lil xulxin u dan qed iqajjem il-mistoqsija. Jekk il-kaċċaturi ġabbara kienu kapaċi jagħmlu dan anke f'nofs salejl fidlam ċabba anzjan sħaħ x'aktar kienu kapaċi jagħmlu aktar. We think they probably had what's called a dugout canoe, which is where you take a single tree trunk, like a really big tree trunk, and you hollow it out. And it would have to have been large enough to be ocean going and probably high enough out of the sea. Beyond that, we don't know if they had things like outriggers. We know this is a time before sails, so they would have had to paddle. Probably they would have had to either have periods of rest or take it in turns, but it would have been an extraordinarily difficult thing to do, to go 100 kilometers. Genetically, they were very different, and they looked very different, and the way they lived was very different. So, for example, the last European hunter-gatherers had a combination of blue and green eyes with quite dark skin, whereas, you know, the farmers were quite fair-skinned, but they had very dark eyes. So, you know, these combinations that, you know, we don't think of so much today. Din is-sejba ġabet magħha ħafna mistoqsijiet li qatt qabel fid-dinja ma ġew preżentati. Fosthom għaliex dawn il-kaċċaturi ġabbara baħru għexu fuq gżira żgħira meta kien fatt magħruf li dawn kienu jippreferu jikkaċċjaw jiġbru l-ikel fuq medis kbar ta' art. Dawn l-iżviluppi ġodda juru kif il-kaċċaturi ġabbara kienu jgħixu propju fl-art tal-Latnija fil-Mellieħa fejn saru skoperti arkeoloġiċi dwar il-preistorja ta' Malta. Fuq medda ta' 5 snin il-proġett li wassal għal dawn l-iskoperti għamel użu minn metodi xjentifiċi mill-aktar moderni li permess tagħhom setgħu jsiru l-iskavi dettaljati fuq is-sit tal-Latnija. L-istudju wera li kien hawn preżenza umana f'Malta tal-inqas minn 1500 sena ilu u li dawn in-nies kienu jgħixu fuq dieta ta' ikel salvaġġ li kien jinkludi għasafar, mammiferi tal-baħar, ħut u speċi lokali ta' fkieren u xrief. Warahom ħallew fuklari u depożiti tal-miet li fihom hemm il-fdalijiet tal-ikel imsajjar u ta' għodot tal-ġebel. B'dawn il-kaċċaturi ġabbara kienu kapaċi jisfruttaw ir-riżorsi kemm il-baħar u anke mis-sema biex irnexxielhom jelbu l-limitazzjonijiet tal-qies tal-art. U dan apparti li jużaw il-ġebla lokali biex jagħmlu l-lodot tal-ħaġar. U fil-waqt li qabel konna nemmnu l-annimali kollha li nassoċjaw ma' ardalam kienu ġew estinti qabel wasal l-ewwel bniedem f'Malta, dan ġie pruvat li mhux minnu hekk kif il-kaċċaturi ġabbara meżolitiċi fil-fatt għexu ma' dawn l-istess speċi, fosthom il-volpijiet, ċrief, ħomor u fkierem. Riċerka li issa mhux biss bidlet l-istorja ta' pajjiżna iżda qed toħloq effett fuq id-dinja kollha. Dan għaliex fil-waqt li post Malta fil-preistorja neolitika huwa wieħed insulari ħafna u mhux dejjem marbut mad-dinja ta' madwarna, jista' jkun illi għandna sitwazzjoni opposta fil-każ tal-Meżolitiku, hekk kif din l-iskoperta torbot lil Malta mal-preistorja umana b'mod ħafna aktar profonda.
b'Malta issa titpoġġa fl-eruq tal-istorja tal-bniedem. Din hija xi ħaġa inkredibbli fuq livell mondjali, ġifier il-kapaċità tal-bniedem ta' dan iż-żmien li jaqsam ibħra li aħna naħsbuhom li huma kalmi, imma l-istorja tal-Mediterran turina bin-nies li jippruvaw jaqsmu fuq dajjes li qed jaqgħu biċ-ċita, eċetera, kemm hija xi ħaġa diffiċli, mhux xi ħaġa li toħodha for granted. U dan ix-xogħol ħajjippermettilna naħsbu permezz tal-case study Malta kif kienu s-sitwazzjonijiet anke f'postijiet oħrajn. Issa riċerka mhux tal-li mhix se tieqaf hawn tal-li fetħet iktar possibiltajiet biex insiru nafu x'seħħ pajjiżna qabel 8500 sena ilhom. L-iskavi saru f'żona partikolari tal-ar bil-permessi neċessarji tal-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, ġifieri niskavaw f'żona partikolari, ħanestendu u ħanibqgħu niżlin iktar fil-fond. Nisperaw li nsibu informazzjoni li tista' tagħmel din l-istorja li rrakkontajna llum ħafna iktar interessanti. U s'issa kemm inżiltu bejn u ieħor? Inżilna xi metru 10. Hemm ċans l-istorja terġa' tmur iktar lura u l-istorja terġa' tinbidel? Nisperaw. Kif ngħidu bil-Malti minn fommok l-alla li jekk ikun. Ir-riċerka ġiet iffinanzjata mill-Kunsill Ewropew għar-Riċerka u ċiviet għozja għall-eċċellenza fir-riċerka mill-Università ta' Malta.